Amasain YouTube hian thupui da angai thina mase thupui sei takero ada theilowa limit awmboka kan news collect hi chanchin chikrang rang ani thin bok nen athupuya kada vek theilowa minute som ai reizel da hi a thatna lai awmbok si wangin thupuya langlo chanchin dang atel treu thina inhriat thiamna kangen masa ani voin hi jun ni som ni paruk ania ni jandar som pakhatle minute som thumvel khan the Hindustan Times chuan US in Southeast Asia lama sipai aron tirlu donti an puanga US Secretary of State Mike Pompeo chuan Europe vela US Army ta chu anuk kirtawa chung hau chu chawna thar machon turin Southeast Asia lama thon anni donti apuang engwangin nge US Army tam takhi an mun son ani tia media lamin anzo na chu Mike hian Germany base mek an sipai ta chu hunrei anom theito don lo awangin he army mun hi son ania Chinese Communist Party in India atrit dan diglo tak machon turin an kalang ati ama khan India hian ramdang inrol rem atilo rengkha ania mase buaina hi thuwa chinfel ani don lo ni in India hian Asia anga ramdang inrol an hial talopo anima na US Army tam tak azat chia soilan anilowa German base sa oma Europe ramkrang kranga tirchua thinchu China machon turin India le China line of actual control tir anidon ti Mike hian asoibaka US Secretary of State hian India le China buaina baka hian Vietnam ramte Indonesia te Malaysia te Philippines ramte baka South China Sea te po ven him angaya India anti buai ang thau hian China hian ati buaya China nen hian kanin tok don ani ati US Secretary of State Mike Pompeo hian kan ti tur kan chianga heng kan army te hian China People Liberation Army te hi andang chat don ani an mun tur an thlenganga ti tur trula piang chu an ti ngal dona China Communist Party te hi ka hril du chu mun tam taka China sipai te hian buaina an siama kan counter dona an thlen omram te laka buaina asiam hi kan ti topang ati ani India laka thisen an chua bordara buaina an siam sakhi intelligence report famkim kannaya predator angmaya chemek China Communist Party hi dancha in awmang atia heiba ka hian 5G mahruai tu niturin Chinese vendor Huawei chu nol an ni to ani atibok US Foreign Minister point 5G vendor tur hian Huawei chu nol ani to he company hian ramsang rang sarkar data tamtak kolekin Chinese Communist Party nena an report thina sarkar thil mai nilo mimal data poimo te po an ruchuak ani atia khovela telecom company lian taktak Telefonica te Orange te Jio le Telstra te le adang tam takin Huawei hi an nol to 5G vendor turin an thatok vek bok tin alo soito bok ani Hindustan Times hian he thu hi nizan khan antar lang ani US hian he thutluk na asiam hi Russia le US in biak na an nei nuwa an thu chuak ania US le Russia hian nuclear ral thuam ti tlem ni ro se ti in remna an siama he an in remna tel tur hian China po som ania mase China atel du lawa hete chung hian rampani US le Russia hian nuclear warhead an kolzat tur bituk iziamin ai tam kol lo turin in remna an siama khovela nuclear warhead ti tlemna turatana an tho dun na kong ani hemi nuloka hian US Army ta chu Southeast Asia China in athen omramte ati boina hmuna China sipai te dangchat turin US Army atir chuak don ta ani India hian US in Army aron tir don ti hi officialin tunthleng chuan puan anla nei lowa mase India hian rem ati ani theya tin rem tilo mase US hian Japan le China thlen omram thrang atangin China Army te hi a counter theidon tho ani media ten US Secretary of State hi zona anzo achana US Army te kan tir dona ven himna nei lovin anche don lowa
atrul dan ang zelin air support le US ral thum engpo man aniang ati heti lain Indian drone te survey nein line of actual control vela anthok kwal renga China drone tamtak India chevel en thak tumin anthok kwal na salea India drone te hian China fighter le China vehicle tamtak anmu aniti itin antar lang boka India sarkar chuan in biakna angin step back ve tura anin biakna chu rampani te hian zom turin malak mek ni in thuchua anlo siam toa ma se antol hnunglo ve mai ni lovin China hian India chubum tumin line of actual control vel mai baka Himalaya tlang che vel mun tam taka ral thuam anron chek lut trau toa India Army Chief in LSC atlo jinglea Pakistan helho anlo che ve chen boknen Times Now News Agency chuan Pakistan terrorist Nimin Khan Indian Army ten ankap lumnual ti anpuanga China hian terrorist te hi apui ti confirm ania Al-Qaeda po aninrol niin anhriat thu Times Now chuan anpuang terrorist ho ral thuam pe chhong thin tu le tranpui thin tu engemozat man annia case siam sak ngal anni bok engpo ni se China hian nungtol atum lawa Pakistan mangtrangkaya India beithuthi atum niin ahriat hei US hian ahmuchiang sia democracy ramte chanhim turin ke aron pen chuak lo thei talo niin alang tin US in asipaite alak chuana Germany beisa omte hi lachuak turin President Trump hian thutluk na asiam toa Germany hian China nena insum don ton na tur abuai puimeka Trump chuan hei hi adu lo hlea EU ram dangtenen anin thurwal thapa US an thlophlom China counter turpo hian Europe ram tenen anin thurwal hlea media ten EU ram tenen thok chuak lawa US ama a thok chuak masa chu athurwal pui ramte anlung oilo mailo mo tia anzona chu US Secretary of State Mike hian tuna hian US hi ama in aron thok chuak phota atul chon allied force ho zongjong po anlaron che chuakang ati tunlai boruaka International News Agency rintlak berpol Al Jazeera chuan satellite thalak thar anron chop chuak lea heavy vehicle le in structure thar tamtak Western Himalaya chevela China hian aron siam trauti anron tarlang boka building engemozat anron siam thar ani tichuan China hi anwairon taktak chuan US thlopin Israel po aron enroll nge tura ngai ania nizan lama ka video nu nungbera Israel thil tumpo hi Israel hian athulri angai arinoma allied force atel to chuan Al Jazeera hian European Union le UN 10 Israel andole si hi arem to lo mai thainin antar langbok US hian democracy ram khovela tundin zela mipui rorelna ram alo zawa democracy ramte ven himzel hi adu berniin soi ania chumi turchuan tuna po hian Europa US Army te chu line of actual control lama China People Liberation Army te dangchat turin aron tirchuak don ta niin ahriat ani India in France kutchuak Rafale fighter aircraft hi engwangin nge alei engangchia fighter thange ani ilobi chiang don teang kum sangkha zakwa somsari vela tangkhan Europe ram panga France UK Germany Italy le Spain te chuan an fighter ho thak na tur fourth generation fighter siam tumin anin mukhoma France dudan le ramdang palite dudan in millo na awangin France chuan ama dudan ngatin Dassault Rafale chu alo duang chuak ta ramdang palite point Euro fighter Typhoon anlo siam ve bok apani hian tunlai khovela jet fighter thaberta jingami ve ania USA in achuan F-22 Raptor tenen po khai khin tham anni India chuan athona in dailona phuruk turin thlona leina tur tender ati chuaka chungjinga chuan F-16 US siamte Boeing FA MiG-35 Russia siamte Eurofighter Typhoon le Subs Gripen te khovela fighter thathiau mai chu nolin France siam Rafale hi Indian Air Force chuan anthlang chuak tanal mai ani he thlona hi aman po atau hlea dollar million za somthum manlai ania India chuan vornimek Su-30 MKI pathum mannen ain tlukdon thuak mai
Kovela fighter aircraft man to ber zingami ani apian mangle ruangam te hi lo soi masaila Rafael hi Canard Delta Wing ti ania a omzia chu athapui ber ma hian thate deuhlek anda bela chuan triangle pian angdawin athale amei te hi anom ti na ani he pian mang anei hian thunun ati ol sambaka atho chakle zual thainan apui tura ti ani Rafael medium aircraft tia saithin ania ama hi fighter aircraft a chuan ate angreng khop maya Su-30 MKI aipo hian fit somni chuangin a seilam atoya keji sangrit jatin ari zong ain thlawbok heiwang tak hian IAF ta chuan Su-30 MKI support turin athat ber anring ani mase ate ta wang hian lozuam ngot su ama aya fighter aircraft lian jok aipoin aphurit theijok arol tur engatana man tur nge ani ang Rafael hi multi-role fighter aircraft ti ania ASEAN-2 France phai chuan omni-role anlo ti hiala engrola po aman thei ti na ani deuber air supremacy vanlama thunai na interdiction fighter bomber te loven na thoktu turte aerial reconnaissance antia enthak na thok thei tura ruamman ani bok ti na ani ground support petura ruamman ani boka leilama army te pui turin van boru ka tangin leilam sipai te apui theidona niam te thlokin operation anei theibok in deep strike and anti ship strike antia ama in air strike nei turin arin tlak toka ramdang bei turin arin tlak le ani indo longte bei thei turin duan ani boka melma indo longte hi van sang atanga ri aya ale ta chaka thlok chungin akap darvek thei tura ngai ania heng jongjong ti thei tur hian missile enge mozat apai theya bom tam tak akap chuak thei boka automated machine gun lom tak apai tel bok don ti na ani heng jongjong ba ka hian nuclear bomb kap chuak thei ani na hi a hlom na ti zual tu ani air to air missile leya tanga sang lo te a akap thei te hi a hlom na ania amel ma te thlona missile mangin akap thavat theidon ani air to ground missile akap chuak theiboka van sang atangin leilama a target missile mangin azukap darvek theibok omni-role fighter tia francin ansai hi ani na diktak ani ome indona tual zola eng operation atan po man theivek tura duan ani avionics lam lobi leila avionics ti hian amit le abengte ti ila adik ber ome Rafael hian Kovela radar changkang ber amanga chu radar chu RBE2 AA Asia radar ani he radar hi mang anla tamlo hlea F-35 F-18A le F-22 Raptor te niin US fighter tha ho chia hian an mang ani chu thona tamzokin an man mek radar te hi chu melmatan ti buai ol sam tak ani hloma mase he Asia radar hi chu ti buai mai thei ani velo he radar hian kilometer za somni ahla melma thlona omte amu theivek kilometer som kwa puruk china hnai fighter le bomber ta chu achui zui ngal theibok hetianga achui zui thei ti hian thlona pakhat achui zui ani lawa arwalin aircraft somli lai mai achui zui thei ani achui jinga pariat chu a beizui ngal zat theibok chu wangin Rafael fighter hi rap thak khopa hlom ani ringot mai ani he radar chaklutuk laka hian stealth fighter F-22 Raptor tepo US mithiam te chuan an himbik lauti an phalo hle ani he radar hian 3D mangin a chevel map te chu atilang theya tuipuya thilom tepo a mu theiveka leya motor chetlavel po a muin a chui theivek bok ani electronic warfare system lam hi hansoi leila he system hi radar mai baka vuatel ania he system hi Rafael inven man ruaber ani melma radar te missile alama lo thlok te laser le thlona ngei po amu chuan warning aron petrin ani he system hi Kovela aircraft te damchuana na inven system traber ani mek ani OSF antilea hei hi radar le a defense system tilawa chuan apoimo ber ani he thil hian infrared search le track IRST mangin lumna pechuak thai shrimshim aircraft te helicopter te le drone te alo mutheya
radar te angin radiation ape chuak velawa ahim bik le bok ani ral thuam apai na lam ve thung hi Rafael B le C te hian ral thuam pai theina hard point sompali aneya M hian som pathum anei thunga Covela fighter aircraft a chuan missile phur theina nga ber kan ti theyang ral thuam kg sangkwa zanga arit aphur thei ani Su-30 MKI hian kg sangriat vel aphur theya aya te jok le jang jok dai Rafael hian aphur nem thei jok machine gun apai hi GIAT 30 ania minute khata round sang hi zanga akap chuak theya silai mu aphuin aphu chuak tur thei angvel ani mai ome a missile pai thei jinga traber maile India in adu mai chu meteor missile hi ani he meteor missile hi active radar guided beyond visual range air to air missile ania a zia chu radar manga kai hroi thei ania he missile hian kilometer za thlengpo akap phak ani Covela air to air van le vana inkana missile traber ani mek boka no escape zone kanti neilian ber ani bok he missile hi akap chuak to ani chuan atum apanding char to mai ani pilot omna chung lam hi lo sei la ila integrated direct wave input ania kuta khoi kher ngai lovin isoi angkhan ache zung thei ani chu voice command system antia changkang taka siam ani zanthima po mu theina mit thatak night vision anei thlap boka all day weather fighter te anlo ti bok thina khochiale zanthim nuaya po akhal thei vek ani radar danglaka ahima atoizongin a system omdan hi chu soifia lo maila athra ome Rafael hi twin engine ania engine panhi amang tina ani Snecma M88 panhi amang ani Mach 1.8 relate achakin athlok theya darkar khata kilometer sanghi janhi somni pathuma chak point athlok thei ani atui thun bello hian kilometer sangthum jasariat hui athlok thei bok India leimek Rafael hi French Rafael ai hian athale zual jok dona Israeli helmet mounted display te radar warning receiver te low band jammers te anwa beldona athat viau beisayang Rafael hi India hian somthum paruk alei phota squadron ni siamtum ania squadron khathi nakuma unoperate theito mela kumsang hi somni pakhat kumto pa chuan kandong zovek mantura ngai ani Rafael fighter aircraft hi tundin huna hian Asia Khomwal puya fighter traber ani tin mithiam ta chuan ansoi ani Chief of Defence Staff thu soidan atangin somthum paruk chau hi chu India hian anlei melobok IAF tan hian Rafael hi midle beng bertur ania Su-30 MKI te MiG-29 te ho loveng tura man ani mela chuba ka chuan tuipui lam atanga beina om theilaka melma indo longte kap chatur le lodang chatura man ani arin ombok omni rol ani awang hian engatan po man thei aniang Rafael hi fighter aircraft thachung chuang taknima se India in hana chu Su-30 MKI te hi alani rengdona achan chu BrahMos apai thei wangtele aspid sangjok wangte po aniang Indian Air Force te hian fighter anthlang thiam hlea Su-30 MKI nen anin support dun chuan van sanglama chuan India aya laom hi anom big don emni ati thei ome